woyani uyu wa makurutu ruhonge-ini rwa mbirarũ KDF utanyitwo kuongerera muigana wa mbirarũ guku bururi-ini na riu itimu itiganite iri matura-ini kumatha anake na airitu aria mari na matanya ma kuingira guku. Kaunti-ini ya Laikipia thiini wa sub county ya Nyahururu makiria ma andu ethi 300 ni meyumiritie kiharo-ini kia Nyahururu kugeria munyaka wao ona gutuika no andu 6 tu marabatarwo kuma guku. Murugamiriri wa timu ya woyani wa makurutu mwena uyu Lieutenant Colonel Eliud Were augite mihango ino ni yambiririe wega gutari na mihinga, akiuga ruhonge ruru rwicemba gutigirira ni kwagia na uigananu. Matters slots, I want to say that each sub county each division will be equitably represented in terms of the slots. Augite KDF ni irekeririe mutaratara wa maundu maria aria meyumiritie mabatie gukinyaniria, akiuga gutire na mweke wa mahaki kana ngukumio ya muthemba o wothe ugwitikirio. It is free, fair, transparent and open to all interested candidates who meet the KDF qualifications requirements for recruitment. James Dirago ni umwe wa aria maikitio nja woyani-ini uyu ona thengia gukorwo ageretie maita mangi meri no akorwo ni mweki uyu. Ningukite kuoyo muthe jeshi no ndaremerwo tondu ngothi yakwa yauma na kasoro. Ni matanya makwa ni uria ona mundu ingigithondekwo ngothi tondu riri ni rita ria gatatu na rita riake ndaregeirwo no tondu wa ngothi. Ona gutuika we augite woyani ucio uma na waragania ndegukua ngoro no eguikara ari ona matanya amu wega urio mbere ya kahinga. Ndigukua ngoro na riu rita riri no ngugari tondu miaka yakwa no minini ningugari kumithondeka. Kaunti-ini ya Kirinyaga mihango ino itabaniirio kiharo-ini gia Kiruguya kuria ayuthi muigana munene meyumiritie ona gutuika no andu anini megwatire tigiti wa kuingira ruhonge-ini ruru. Lieutenant Colonel Osborn Wasike niwe utongoretie mihango ino na kwiranira woyani uyu uratabanio na njira ya waragania. Vile ilikuwa nini mwanzo ile kitu ambayo kila mtu ajue na wale the potential candidate kwamba hii shughuli ya kuandika askari ni huru na hakuna mtu yote anaitishwa hongo yoyote, na kama kuna mtu anaitishwa hongo yoyote kuna kitengo ambao ni lazima achukue hatua na ripoti hiyo kitu. Giriboteri Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu kaunti ya Laikipia, jitagwo Peter Mwangi. Tumeelewana? Yes sir. Mbona tuongee tumeelewana? Yes sir.